театри Кони Бодом тақдим мекунад фестивал аксияи театр барои кӯдакон. бори нахуст фестивал аксияи театр барои кӯдакон дар шаҳри Кони Бодом роҳандозӣ гардид. Ташаббускорон ҳадафи ин падидаи муҳими фарҳангиро ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба театр, бахусус тарбияи насли нав дар рӯҳияи худшиносӣ ва дӯстдории санъати театрӣ арзёбӣ мекунанд. фестивал аксияи театр барои кӯдакон бо ибтикори театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Кони Бодом дар доираи таҷлили 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар рӯзи нахустини баргузории фестивал аксия дар театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Кони Бодом ба фестивали мазкур оғози расмӣ бахшида шуд. таъкид гардид ки давлати ҳукумати Тоҷикистон барои рушди санъати театрӣ ва ҳифзи арзишҳои маънавӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунад. баргузории ҷашнвораи театрии шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад. изҳори боварӣ карда шуд ки доир гардидани фестивал аксияи театрӣ барои кӯдакон дар рушди соҳаи театр саҳм мегузорад. дар вақте ки чанд ҳадаф агар як тамом мешавад, як натиҷаш бо хубтар мешавад. баъзе бисёр аз ковикои пур мекунад. чанд ҳадафҳо ҳастанд албатта дар тим. яке аз ҳадафҳо ин таваҷҷӯҳ ба намоишҳои кӯдакона ва ин қишри ҷомеа, яъне кӯдако имрӯз хеле зиёданд ва хеле дар зиндагии театрҳо як роли муҳим бозӣ мекунанд. ман дар ҳама театрҳо намегӯям, бахтиёрона дар баъзе театрҳо ҳаст ки муносибати сард ба ин тамошобинҳо ва барои намоишҳое ки барои онҳо омода мешаванд. яъне сифаташ мазмуну мундариҷа аст ва театр иқтидори як кам таваҷҷӯҳ метиҳад. барои калонсолон хеле ҷиддӣ кор мекунад, маблағҳои калон сарф мекунад, лекин афсӯс ин намоишҳо агар хеле қиёс кунем бо намоишҳои кӯдакона кам мераванд. тамошобинаш кам аст, чунки мардуми калонсол имрӯз хеле фирефтаи зиндагӣ ҳастанд, ғарқи он ҳастанд, мераванд ва як чизи аҷӯбиш аст ки агар кӯдак намоиша бинад, мерад бо ҳамсини солаш худаш тақсим мекунад, ғарқ мешавад, ба як фурсати муайян як дунёш дигар мешавад. дар идома аз ҷониби ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Кони Бодом ба сокинони Канди Кӯҳан намоишномаи Гӯштарози ҳилагар намоиш дода шуд. тамошобинон ки дар қатори наврасон калонсолон низ буданд, намоишномаро бо таваҷҷӯҳи зиёд тамошо мекарданд. мушоҳида нишон медиҳад ки ҷомеа ба намоишномаҳои хубу диданӣ мароқи бештар дорад. аз ин ҷост ки намоишномаи Гӯштарози ҳилагар хушпазироӣ гардид. қобили қайд аст ки ҳунармандони театри шаҳри Кони Бодом бо гузоштани намоишномаҳои хубу диданӣ дар рушди санъати театр саҳми худро мегузоранд. баъди тамошои намоишнома байни ҳунармандон ва тамошобинон суҳбати озод сурат гирифта, фаъолон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ташкилкунандагони фестивал аксияи театр барои кӯдакон қадрдонӣ карда шуданд. мо имрӯз ба намоишгоҳ ба театри Туҳфа Фозилова омадем шаҳри Кони Бодом. аз намоишгоҳ хеле мо хурсанд гаштем. ҷиҳати тарбиявӣ ин барнома ба мо писанд омад ки кӯдаконро ҳам аз ҷиҳати маънавӣ ҳам аз ҷиҳати тарбиявӣ бисёр чизҳои ба мо лозим қабул кардем. кӯдакон хурсанд гаштанд. бояд ки кӯдакон на фақат бо гапҳои дурдурӯғ ё масхара кунанд ё бисёр хандиданашон аз рӯи одоб нест. бинобар ин онҳо бисёр ба худ як чизе гирифтанд, ба онҳо писанд омад. бояд ҳамин театр бештар ташкил карда шавад, бояд хонандагон бо театрҳо ҷалб карда шавад ки аз ҷиҳати тарбиявӣ онҳо як ҳиссиёте гирифтанд барои худашон. ба мо писанд омад. дар идомаи ҳамин рӯз ҳунармандони театрҳо ки дар ин ҷашнвора иштирок доштанд, аз осорхона ва ҷойҳои таърихии шаҳри Кони Бодом дидан намуданд. ошноӣ бо маконҳои сайёҳиву таърихӣ имкон медиҳад ки ҳунармандон ҳангоми офаридани намоишномаҳо ба мавзӯи худшиносӣ бештар таваҷҷӯҳ намуда, дар тарғиби он саҳми худро гузоранд. имрӯз бисёр кӯдакон, яъне наврасоне ки омада буданд, ин иди ваё буд. яъне ҳамин фестивал ҷашне ки буд, иди ваё буд. таъссуроти яъне хушҳолӣ бо табассум вақте ба ин чизҳо мебинӣ, яъне одам худаш ҳам хушҳол мешавад ва
من خیال میکنم که این فستیوال باید که عمری دراز بیند و بچه ها استا به تئاتر جلب کرده شوند، یعنی خردسالان. و ما نیز با این کار رو دیده کوشش میکنیم که نمایش های نو به نو جالب برای بچه ها تیار کنیم که اگر که رقابت هم نباشد باید که هر سال سطح همین چیزا بالا رفتن گیرن. اگر ما پیش برای خودمون تیار میکردیم برای کودکای این حاضر برای یعنی کودکای دیگر محله، یعنی از دیگر جا آمده جمع شدن، باید که ما هر دفعه که ما آمدیم گویان که نمایش یعنی خوبتر آوردن. یعنی هر دفعه باید که ما کوشش کنیم که اگر چیزی نو برای بچه‌ها تیار کنیم. تئاتر کنی بادام تقدیم میکند فستیوال عکسی تئاتر برای کودکان. روزی دومی فستیوال عکسی تئاتر برای کودکان با گذاشتن نمایشنامه ملکه شوخ آغاز یافت. نمایشنامه مذکور را هنرمندان تئاتر دولتی جمهوری لختک شهر دوشنبه پیشنهاد تماشابینان نمودند. جنبه‌های تربیوی نمایشنامه‌های تئاتری برای تربیت کودکان تاثیر عمیق می‌رساند، زیرا تئاتر قدرتی بزرگ تاثیررسانی به شخصیت انسانی دانسته می‌شود. رفتن به تئاتر و گرفتن غذای معنوی از نمایشنامه‌ها در گذشته رایج بود و این روند امروز دوباره احیا می‌شود. من امروز به تئاتر آمدم، به من خیلی پسند آمد. این نمایشنامه به من خیلی پسند آمد. ما باید دروغگویی نکنیم، یک کس را فریب ندهیم. من بیشتر به تئاتر آمدم، کارلسون را تماشا کردم، او خیلی به من پسند آمد. باز نمایشنامه قاضی شکنبه را تماشا کردم و هم به من خیلی پسند آمد. امروز ما با نمایشنامه ملکه شوخ از روی اثر حاتم سلیموف در تهیه استاد هنر ارباب شایسته تاجیکستان ظفر جوادوف اینجا آمدیم به شهر کانی بادام و پیشکش بیننده میگردونیم. ما خرسند شدیم که به این فستیوال بچگانه عکس بچگانه آمدیم. این بهترین کار، ما بسیار شما را دستگیری میکنیم چون که حاضر در همین وقت همین سال با نسل نورس کار کردن در کار، آنها را نسبت تئاتر دلگرم کردن در کار. و هدف نمایش ما در آن بود که تربیت درستی فرزندان یکدیگرش دوست دارند، یکدیگرش حرمت کنند، نسبت کلانان احترام داشته باشند. هدف اساسی اثر همین است. دوام روز صحبت آنلاینی تشکیل گردیده هنرمندان تئاترها با کارشناسی ساحه اولیقلی خوجقلی موضوع تئاتر با اطفال را بررسی نمودند. ضمن صحبت پهلوهای مختلف موضوع بررسی و برای رشد ساحه تئاتر بخصوص نمایشنامه‌ها برای کودکان پیشنهادهای مفید به میان گذاشته شد. البته اولا وقتی که ما هنرمندان برای تماشابین یک نمایش پیشکش میکنیم، اون نمایش بیشتر یک مضمون تربیوی باید داشته باشد. برای همین محتوای این نمایش از آن عبارت بود که امروز ما با واسطه همین نمایش نسل نوس تربیت میکنیم، یعنی که در اینجا بیشتر مسخره کنی، حرمت کلانسالان این در این نمایش بود که مسخره میکردن و کلانسالان را به همین، یعنی که بیشتر حرمت کلانسالان بود که کلانسالان باید هر یک از خود و کلان باید حرمت کند، عزت حرمت کند. هر یک فردی که به تئاتر داخل می شود، البته تئاتر چخل میگن این آینه زندگی است. الکه تماشابین خودش در تئاتر تصور میکنه، از نزدیک میبیند، با دکوراسیون با دیگر چیزا موسیقی شناس میشود. و ما هنرمندان هم خیلی کوشش میکنیم، بازی میکنیم که تماشابین همون کودک و خودش الکه در افسانه میبیند، همچون قهرمان تصور میکند. برای همین امروز نمایشی که ما روی صحنه میاریم همش مضمون تربیوی گیرد تا که امروز بچه اومده با تئاتر به خودشون یک غذای معنوی گیرند. البته نظر به سالهای گذشته تئاتر خوب فعالیت میکند. برای چی؟ برای که
тамошобини пештара аз имрӯза фарқияташ калон аст. бачаҳо гӯш мекунанд ва баъд аз намоиш бо ҳунармандон саволу ҷавоб мекунанд. аллакай қаҳрамона мегӯянд нақши мусбат аз манфӣ. бинед ки дар ҳар як намоиш ба воситаи дониш ақл ҳама вақт манфия мусбат мисол ғалаба мекунад. театри Кони Бодом тақдим мекунад фестивал аксияи театр барои кӯдакон. ёдовар мешавам ки фестивал аксияи театр барои кӯдакон аз 1 июни соли равон оғоз гардида то 4 июн идома ёфт. дар рӯзи сеюми фестивал аксияи театр барои кӯдакон аз ҷониби ҳунармандони театри лухтаки шаҳри Бӯстон намоишномаи хурусаки далер ба намоиш гузошта шуд. мақсади асосии мо нишон додани душвориҳои кори ҳунармандона, душвориҳои кори артистоя. ин мақсади аз ҳама асосӣ. мақсади дуюм ин аст ки мо бояд насли навраста тарбия кунем ки ба ҷои некӣ бадӣ ҷавоб натиҳанд. барои ин ки чоҳкан зери чоҳ гуфтагӣ вақте ки бадӣ кардан албатта бадӣ мебинанд. барои ҳамин спектакли мо мақсадаш дар он аст ки ба ҷои некӣ бадӣ ҷавоб натиҳанд, танҳо некӣ бошад. ба фикри ман кӯдако хеле хуб қабул карданд. барои он ки хандидан, хурсандӣ кардан, чӣ қадаре ки мо тавонистем гуфти гапҳо ҳамаи ҳамин энергия будагимона барои ҳамин бачаҳо сарф кардем, бахшидем. ба назари шумо чӣ бояд кард ки тамошобинони театр бисёр шавад? якумаш фикри падару модарашона нав кардан дар кор ки аз ҳамин хурди онҳоро бояд тарбия кунанд ки ба театр биёянд. бале, кӯдаконашонро барои онҳоро чӣ хел тарбия кардан бояд худашон аз дасташон қапида биёранд театр, маҷбурӣ набошад. гуфтед ки дар Москва будед, дар онҷо чӣ гуна? Новосибирск. дар онҷо ҳамин гуна аст ки аз хурди падару модари ҳамин кӯдакон тарбия мекунанд ки ба театр раванд, аз дасташон мегиранд, мебаранд, намоишномаи кӯдакӣ мебинанд, синни солашон ки рафтан уже ба киноҳо мебаранд, на танҳо театр, ба тамошои филмҳо мебаранд, ба театрҳои бо калонтарин мебаранд, опера, музыкальный театр. Мальчики, которые организовали этот фестиваль, они просто молодцы, замечательные. Они преследуют цель, в целом цель этого фестиваля, допустим, не просто объединение, а разрешение того, чтобы, скажем так, детские спектакли, детские произведения должны быть, и вообще, чтобы они смотрели на нас, посерьезнее отнеслись к нам. А то, если что-то детское, то оно как-то, между прочим, проходит. Хотелось бы, чтобы было посерьезнее отношение к тому, что ставится и показывается для детей. В театре Туфы Фазиловой, к моему стыду, я впервые я нахожусь здесь. Я много слышала об этом театре. Ребята получали большие, хорошие награды, в общем, признание большое. Вот. Я первый раз увидела, но в принципе, в каком состоянии находится сам театр. Ну, конечно, в ужасающем состоянии. Хотелось бы, чтобы помогли власти восстановить то, что имеем, или хотя бы построить. Канибадам — это не последний город, в принципе. Можно было бы и построить хорошее, добротное здание, потому что ребята здесь сильные, у них такое мировоззрение, у них такое рвение, и если сейчас вот на таком уровне все останется, может все это погаснуть. Не должно этого произойти. Прям вот чувствуется от них такая энергетика, и хочется постоянно как бы следовать за ними. тамошобинон ки ҳамагӣ кӯдакон буданд, бо таваҷҷӯҳи зиёд спектаклро тамошо мекарданд. дар ин рӯз низ кӯдакони фаъол ҳавасманд гардонда шуданд. рӯзи сеюми фестивал бо суҳбати онлайнӣ бо коршиносон ва табодули таҷриба ба поён расид. аввалан бисёр хуб ки ин фестивал баргузор гардид ва ман гумон мекунам ки ин фестивал ба ҳадафи худ ҳам расид. нахустин фестивали намоишномаҳои бачагона маҳз дар Кони Бодом сар шуд ва ин бесабаб нест, барои ин ки бисёр саркардаҳои олами ҳунар маҳз аз Кони Бодом буданд. агар Лутфи Зоҳидова нахустин балерини касби тоҷик бошад, Туҳфа Фозилова нахустин ҳунарманди опера ва драма буданд. Комил Орматов бошанд, нахустин кинорежиссёр дар Осиёи Марказӣ буданд. барои ман гумон мекунам ки маҳз аз Кони Бодом сар шудани ин фестивал бисёр як фолинек аст. ва таи 4 рӯз аст ки мо намоишномаҳои театрҳои
دیگر را تماشا کرده شدیم و با دوستان خود شناخت شدیم، از نزدیک از کار و باری آنها آگاه شدیم و تماشابینان بسیار آمدند، کودکان آمدند، بسیار تماشا کردند، بسیار یک لذت بردند و خیلی خوب بود. خیلی در حیات فرهنگی شهر یک واقعه خرسندی بخش بود. برای من گمان میکنم که این خیلی فستیوال ها خیلی مهمند امروز، زیرا تربیه استتیکی نورسان، در روحی زیباپرستی تربیه کردن نورسان، این خیلی فستیوال ها کمک خوب میرسونند. تئاتر کنی بادام تقدیم میکند فستیوال عکسی تئاتر برای کودکان. چهارم ایون هنرمندان تئاتر دولتی درامای روسی به نام مایکوفسکی شهر دوشنبه نمایشنامه نزنایکا ایوود روزیا و یا نودونک و دوستان او را منظور تماشابی نمودند. Я из города Канибадама. Сегодня я посмотрела в театре спектакль «Незнайку и его друзей». Мне понравилась вся история про всех героев, что выступили. Им спасибо. Я хочу, чтобы много было выступлений и чтобы все пришли сюда, именно в ваш театр, посмотрели спектакль про разных именах, авторов. Им спасибо за то, что они сочиняли такой красивый рассказ, очень интересный. Театр Маяковского, я в лице театра Маяковского, Рима Уланова, выражаю огромную благодарность за то, что мы получили такую возможность участвовать на фестивале детских спектаклей в городе Канибадаме. Здесь было все очень здорово, замечательно, теплые отношения. И самое, что классное, хорошее, это то, что обстановка на этом фестивале такая семейная. Мы как бы стараемся друг с другом общаться, с друг другом шутим, смеемся. И это очень здорово, такое впечатление, как будто бы мы уже давным-давно друг друга знаем. И эту обстановку могут сделать только те, кто организовывал данный фестиваль. И дай бог, чтобы этот фестиваль имел продолжение, чтобы он развивался и увеличился, чтобы гостей было как можно больше. در تئاتر دولتی درامای موسیقی به نام توفا فاضلی و شهر کنی بودم میزی مدور در موضوع راههای رشد تئاتر برای کودکان در تاجیکستان دایر گردید. این همایش در دایره فستیوال عکسی تئاتر برای کودکان راه اندازی شده است. اشتراکچیان دایر به سوال آن که تا چه اندازه نمایشنامه‌های تئاتر کودکانه طلبات تماشابین را قانع می‌سازد نظرشان را بیان داشتند. به نظر هنرمندان در نمایشنامه‌ها طلبات زمان امروز باید به نظر گرفته شود. اگر به قدری ضروری مبلغ گذاری شود به سطح و مضمون نمایشنامه‌ها تاثیر می‌گذارد. قسمت معین هنرمندان با آن باور بودند که باید مسئولیت بیشتر احساس کرده شود. به نظر آنها نه همیشه بخش مالیوی عامل اساسی تاثیررسانی برای بهتر گردیدن صفت نمایشنامه‌ها دانسته می‌شود. به نظر رهبر تئاتر دولتی درامای موسیقی به نام توفا فاضلی و شهر کنی بودم انتخاب موضوع در گذاشتن نمایشنامه و راه‌های تبلیغ از جمله گذاشتن معلومات در گوشه‌های اطلاعاتی و استفاده شبکه‌های اجتماعی برای آگاه نمودن مردم از نمایشنامه‌ها خیلی مهم می‌باشد. نظر دیگری هم بود که نبودن کارگردان برای گذاشتن نمایشنامه‌های کودکانه به بهتر شدن سطح و صفت اسپکتاکل‌ها تأثیر گذاشته است. دیگر هنرمندان جانبدار آن بودند که غایه اساسی پیشرفت میباشد و راه‌های تبلیغ به جلب تماشابین مساعدت میکند. وقتی که تماشابین به تئاتر میبیاد با تماشابین دو حادثه میشد. یا وای عاشق میشد به تئاتر یا تئاتر بد میبیند. و امروز بدبختانه مردم به تئاتر نمیبیاند و قدری هنر نمیدانند و عموما نسبت به تئاتر و هنر نظری نیک ندارند و من فکر میکنم که این مشکلی خودی تئاتر است که نتوانست مردم ذهنش عوض کند. طول 90 سال فعالیتش تئاتر در کشور نتوانست مردم ذهنش عوض کند و فهم به تئاتر عاشق کند
тамошобине ва вай ҳамеша ба театр баргардад. яъне ҳамин ҳодиса нашуд. яке аз корҳое ки ба фикри ман бояд ба анҷом расонем, ҳамаи мо театрҳо ки барои кӯдакон хизмат мекунем, бояд аввал ин ки худамо хеле аз имрӯз, аз театри муосир, аз сатҳи театри муосир, аз психологияи имрӯзаи кӯдакон бохабар бошем ва ба чунон сатҳе кор кунем ки кӯдакон ба театр ошиқ шаванд ва ин кора чунон бояд кунем ки ҳамеша ҳамин ошиқ шудани кӯдакон ба театр ҳеҷ гоҳ канда нашавад. яъне як рӯзе онҳо аз театр нараванд, нигоҳашон ба театр иваз нашавад ва ҳамин кӯдако агар ҳамеша ошиқи театр боқӣ монанд, инҳо пагоҳ калон мешаванд ва маҳз анаими инҳо пагоҳ тамошобини театр мешаванд ва маҳз анаими инҳо театру ҳунара эҳтиром хоҳанд кард ва фарзандошона гирифта хоҳанд омад ба театр. як доира ҳунармандон мегуфтанд ки қисме аз волидон фарзандонашонро ба театр намебаранд ва аз хурдӣ онҳоро дар ин рӯҳия тарбия намекунанд. маҳорати ҳунармандон низ яке аз масъалаҳои муҳим дониста шуд ки дар самти ҷалби таваҷҷӯҳи тамошобин метавонад таъсир гузорад. умуман аслан барои кӯдакон намоиш мондан худ коргардон бояд кӯдак шавад. ҳастанд ҳозир коргардони мо коргардонҳо дорем ки он нафарои ҳастанд ки ҳам барои тамошобини калон намоиш мегузоранд, ҳам барои тамошобини кӯдак. ман фикр мекунам агар ки ҳамин самтро ҷудо кунем хеле хуб мешавад. барои махсус барои тамошочии майда коргардонҳо дошта бошем, хубтар мешавад ки ҳар рӯз болои ин кор мекунанд ва дар як сол агар ҳамин коргардон 3 намоиши кӯдакон намонад, ин албатта ба сифати намоишнома таъсир мерасонад ва хубтару беҳтар мешавад. дар мизи мудаввар намоишномаҳои дар доираи фестивал ба саҳна гузошташударо дар умум қонеъкунанда арзёбӣ карданд. саволи дигар ин буд ки меъёри баҳогузорӣ ба намоишномаҳо чӣ буда метавонад. ҳунармандон гуфтанд ки баҳогузории сатҳи намоишномаҳо мушкил аст, чун омилҳои гуногун метавонад ба муҳтавои намоишномаҳо таъсир гузорад. илова гардид ки барои ҷалби таваҷҷӯҳи тамошобин бояд заҳмат кашид, зеро талаботи имрӯзаи тамошобин дар қиёс ба давраи пеш фарқ мекунад. اولا میناداری خودم و میناداری اهل تئاتر دولتی لخت شهر دوشنبه به همین مثال هنرمندان این تئاتر با تشکیل کنندگان هم چورابی بیان میکنم که امروز یک چورابینی بسیار خیلی خوب ارسنا تشکیل کردن و مقصد از چی عبارت است؟ مقصد از اون عبارت است که ما امروز وقتی که با تئاتر وارد میشیم که با چورابینی بیشتر از کل فعالیت یکدیگر واقف میشیم از نزدیک. البته ما در دوشنبه هستیم، شما در مثال شهری مثال کنیبودم هستین، ما قدر از نزدیک با واسطه تلویزیون نمیبینیم، از نزدیک از کار و ایجاد فعالیت اونقدر شناس نمیشیم. ملت تاجیکی ما مثال نمایش رسم آیین‌های کهنه دارد. ما اگر با کدام مملکتی که رویم بگذار خارج بیرون از کشور هم باشد، البته در اون نمایش رسم آیینی ملت خودمون نشون میدیم. ما رسم قدیمه داریم امروز تاجیکا. به همین خاطر ما هنرمندان کوشش میکنیم که هر یک نمایشی که امروز روی صحنه میاریم بیشتر مضمون تربیتی داشته باشد. تشکیل کنندگان فستیوال عکس تئاتر برای کودکان پیشنهاد نمودند که با جلب بهترین کارگردان‌ها ماستر کلاس تشکیل و از همه تئاترها یک نفری به آن جلب کرده شود. همزمان برگزاری سمینارهای آموزشی با جلب هنرمندان تئاتر برای رشد ساحت تئاتر و بهتر شدن سطح نمایشنامه‌های کودکانه مهم دانسته شد. ما امروز به این نمایشگاه آمدیم. در اینجا خیلی ما را خیلی تربیت کرد. ما نباید بیهوده خواندیم و باید همیشه با آداب باشیم. برای ما این نمایشگاه خیلی پسند آمد. باید قید نمود که فستیوال عکس تئاتر برای کودکان در دایره فستیوال بین‌المللی بیبی بینالی که در 3 کشور از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان و تاجیکستان برگزار گردید راه‌اندازی شده است. در مراسم پوشیده‌شوی فستیوال تمام اشتراکداران از جانب تشکیل کنندگان فستیوال عکس تئاتر برای کودکان قدردانی کرده شدند. تاکید گردید که سال آینده فستیوال مذکور در سطح بلند و با اشتراک وسیع تئاترهای کشور برگزار خواهد شد.
театри Кони Бодом ҳамроҳ рушд мекунем.